Mayor President Rodrigo Duterte. Miatubang sa mga sakop sa media sa Davao City si kanhi President Rodrigo Duterte nitong Sabado sa gabi ug usa-usang gitubag ang mga pangutana. Usa na niini ang nagkatag nga destabilization plot batok sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung asa duna matudpay nahitabong panagpulong si Duterte sa mga retired general sa Davao City aron pabagsakon matudpa ang kasamtangang administrasyon. Butang nga gilimod ni Duterte. Pulis o pati military na makipag-meeting sa ating staff. You must be crazy. What do you think is the peak naman ganyan ang mga balita? What do I think? It's all the security maybe. It's all in the mind. Matud ni Duterte, wala siya'y katungod aron manguna ug kalabanon ang administrasyon ni Marcos Jr. Why would I bother to tinker with these things at this... bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Praise somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? Samtang gidepensahan ni Duterte si PBBM nga walay kalabutan sa pagsulod sa ICC sa Pilipinas aron mag-imbestiga sa mga pagpamatay nga nahitabo sa panahon ni Duterte, hilabi na ang drug war sa kanhi administrasyon. Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. It is ICC interfering in our private affairs. In the sense that it intrudes into the sovereignty of the other people. Marcos walang I'm not in any way dragging him into the picture. Wala. Buot sab ni Duterte nga makigistorya kang Marcos mahitungod sa pagsuspende sa Sunshine Media Network Incorporated kung asa apektado ang iyang programa nga gikan sa masa para sa masa. Sunshine or whatever kung saan na yung has always been careful. So, kung ganong na yung anak, wala lang po mo I'm just biding my time, but one of these days siguro I'll get to come up with a statement. Not necessarily defending Pastor Kibuloy, but just to say something about the way things are. And it could mean anybody. It could mean Pastor Kibuloy or anybody for that matter. It's wala ko nakita na naigisunod na gustong procedure. Wala akong nakita ng procedure na tama na sinunod. Kita. So, hanggang dyan muna tayo as kung ano ang mangyari after that. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin yung I do not want to control the president, but rather I'd like to talk to him indirectly. Sa hisgutan ng piniliay kung midterm elections sa 2025, gisulti ni Duterte nga gikonsidera na niya ang kaugalingon nga retired politician. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.